98.5. And we're back, Karuba. Napakapsuta lang rin yung background music ta. So, you are still with the cutest. Abaw! Yung kita ka eh. Anong harap niya, tibagak? Sige man. Anong cutest? Sige. Hindi tinataraki. Ayan na. Mamati kayo. Ayan na nga. Ang mga ibon na lumilipad. Agor ka sa ikatatibagan na ta. Ang mga ibon na may sa mga mintibag siyempre ka ako ay mahal ng Diyos. Ayan. Stone. Wala. Hi, Manong JM. This is Charm. I miss talking to you. Apo? Apo, Diyos ko. Okay. Do not waste time, baby Charmel. Later on, after our program, you give us a call. But, kailang pagdaring mo tayo ko. Puro English mo. Saan mo nga? You can talk to her in Ilocano and she will answer you in English. Yeah. So, tatapay lang, let's practice once again how to speak in English. One. Yeah. Ayan. Of course, good afternoon to my kumare. May sakit kiti frontline na po nga nagagat. Ita Ramon Isabela, kumare Jingjing Florentino. Nga inikat na DJ apelyido na DJ Sumar sa runod. Jennifer Fernandez Florentino Custodio. And kadagiti so amin nga members ka natin familia na nga dita ni of course ni Mudrabels Isabel. One. May sa kadagiti kagayem ni nanay ko dahil tangem daksang ka sa taim mo na ni nanay ko. And the rest of the family siguro dumdum ikmit ni ninang kwata ninang Ophelia may sa kadagiti kaulimekan. Naulimek. Apo naglingag istorya dito nga ninang ko so nga naulimek ko nak. Apo pati jikida hinang umatong-atong no istorya. But may sa kadagiti kapintasan nga ninang ko. Ninang Ophelia, good afternoon together with ninang Philip. Ayan. One. Keta ko na dito oy. Ana. Sa atin yung baga. Ana. Okay. Ana. Kung makita rin. Makita? Okay. Sige kablawang nga rod, Sir. One, madama ka na wag dungding nga ganit, radyo ni Sir SB member Federico Ganitano Jr. Tatatay, nakapsot ka no internet na. Baga kagding nga ti radyo. Ayan, good afternoon kanya yung amin dito. Ni labing wife mo, Ma'am Mary Jane. Mary Jane tinagan na? Yeah, Mary Jane. Mary Jane. Ni nagiti anak na, ni Bianca, ni Tricia, ni Liam, tsaka ni Ken. Jumot karuba da. Bisado mo. Siyempre, asyak pa ni Ma'am Amor, kini Sir Eric Joel. Diyan ka muna da ni kuya nga ko, Jong. Tapos ni kakaskasarda nga ni Ate Monica. Memorize ko data. Minani ko ni Monico ang makina ni Monica. Tongue twister. Tongue twister. Tongue twister. At atagiti talaga nagnagan nga, unfortunately, may kabil da katagiti jokes, di ba? Kasjay. Kasi ako matagiti, no, kunani Ilocano versus Ipugaw, kung kunani tigadi a little bit makapa... Nalalam samot ka dagiti Facebook datan. Kano Monica. No Monica ko nada. Sumbre nga dago sinti panunod mo nga minani ko ni Monico ang magana ni Monico na nakadago. Okay. No, agitamot apo nga papadi tayo, di ba? Nagadulat istorya nga about papadi ken mama in a form of a joke. Kadi kasjay. And kasi nga talaga. Anyway, for 200 pesos with your name, age, address, apo, dito yung laang official text line tayo. I-text yung laang. Nagado text messages, di ba nabasa amin? Ulitin ta. Nakita ma? 118. Supay. Sorry mga kailyan. Haming nga mabasa amin. For 200 pesos po, simply text us the title of this song with your name, age, address. And the title of the song. Ito yung official text line tayo. 0917-150-0361. Sino nga ta? Di mga bakit 200 pesos? Saan niya tayo ito yung kanta?
Isublita lang tayo natin. What is the title of this piece? For 200 peso load. I-text nyo na po. Arashi mofukeba amiemu soro Naseke washi Kimi yo tayori ni Watashi wa ikiru Koko ni sachiari Ao Stormy winds of life may blow, and even rain may fall. Through the clouds are dark above. Life will be bright for me. I live for you alone. Among Daita. I live because we have loved. For darling, here lies happiness, as gorgeous as the blue, blue skies. I live because of you only. I live because we have love. Koko ni sachiari beyond the blue, blue skies. Beyond the blue, blue skies. Beyond the blue, blue skies. 98.5. Kita pura kado si mong bata talaga mga totay pa laeng. Mariinak kita aduti sumali. Yes. Uri no basit lang ti premyo. Yan, thank you so much po kado kiti nag-text. And but may salaeng siyempre ti mga abag di kaunaan apo nga nag-text kita kami. And text message is still coming. Nagado. Siguro ka, di ka mo yan, di mo na picture ni Jan Markan. Naguro ka ta, damdaman tayo kita. And so, thank you kata kiti si Mali Apo. Nagaduda. Anyway, kasuna ko na po, may salain ito mga box. So, we would like to say congratulations. Iti taga Cebu, San Isidro, 58 years old. Amo na lata ito yan. Iti answer na is, Here's My Happiness. Yes, it's a song from Nora Honor and Eddie Peregrina apo dita hanga Japanese song. Originally Japanese apo dita entitled title naman tatay nga originalan Koko ni Sachiari kuna nadata ngem ijada English nan kinanta dagiti duang kakalaing apo nga jukebox Queen and King tayo by Nora Honor and Eddie Peregrina adati sa balidan nga title. And iti title na is Here's My Happiness. Ayan. So, congratulations kini Apo Manang Norma Bermudez. Iti Cebu, 200 pesos Apo tinangabakam. And sorry kadagiti hangan nangabak. Better luck next time.
Ayan, Ave Maria, kung naman ito Junior Martin. No, apay mo at. And Watashima, kung naman ni Teacher Cristel Dakiwag. Sino mahihisim mong bat? Ni Monalyn Abenyo, Beyond the Blue Sky, kung naman. Ni Miriam Gamboa, Under the Blue Sky. Apo, nakatado. Hindi pwede ba? Agdamdamag ito, mabaling ka natin kumanta no Rabi. DJ, pwede po bang kumanta mamayang gabi? Well, ay kumanta ka lang tatabalayo. Okay lang po, silently. And nakado. Beyond the Blue Sky, kung kunanda amin kayo. So, thank you so much katikiti Simong Bat. Ako nagaduda. So, that's it. And ituloy tayo, bumasa katikiti lovely messages siya po. Sir Idol, pahabol naman po. Pa-shoutout po sa aming kagawad na si Eli Breto. Takmo na nakikinig din po sa inyo. Salamat po ulit from Joan Basuba sa Kawili. Malilito nga talaga tinagan na dati ading. Yan, dati nag-chat ko na. Ading, greet na kami man kan manong mo, Jason. Hahag, dengdengeg, kami tata from Ate Karen May Cariaga Caro. Wow. Yan, good afternoon kada kayo amin dito kini anti-training. Di ka muna nalipatan mo na ni Sir nga kuan. Asawa na. Ang mga tuning. Ate Karen. Nananagan ni Papa Mon. Nalipatan mo tan. Call a friend ko na aya. Okay. Maday, han nga ni Sir Jason, your father dear. Ni asawa ni Madam Trining. Hermoso. Sir Hermoso. Nagpartak ni Cariaga. Ayan, so damot ti games mi po, damot pa games mi DJ Facebook wall ko. So kada kita kaya na po maki-join, please feel free. Tatagat iti pa-contest mi tata di jacket ko atay huling paalam mo. Huling paalam. Imagine. Kasi nakabutang garda niya nga ako. Yeah, medyo a little bit medyo scary but then dagiti naglabas okay lang ba diba? Pero to be aware of the COVID-19 ket ano kay mo ti i-express na kiti feelings mo. Yung kay kung sukatan ti pag-game. Mas lang kas dyan. Sukatan butang garod. Medyo kabutang ang amin sa goodbye and farewell letter the Jason mo. Anyway, para kata kayo abong, adda pa laang, dito si Sibay, itira radyo, nga tumtum nga kiti adda kami manan, kata kiti duwa nga idol yo June Seriales and Jan Pastor. Nagpasyarak itibigat, balasang inak nasarak. Indatun kuday tuy ayat, inwadag na dinat kayat, kinidayak ay ketmayat. Nagpasyarak itimalen, bakit metentay umayen? Sinaludsud ko tinagan na, ayan ayat timbagan, ken kuna nagasawatan. Gem uray nukastan, asawa ek idaadua. Paraan anak jay ubing, paraaw awir jay bakbakit, kilaan kek no penget da. Uray na pudaw, jay na pudaw, nunakim na't alawaw. Kaarik ng tay tunggal taw, alumlumnad at tumtumpaw, asiksik nawan tisisyaw. Uray ng isip tay ng isip, nugaraw na't nagparagsit. Kaarik na't aluti, it sumit sit sumirsirit, nutok maam agkulagtit. Uray na pugot tay napukot, maramid na tay na urnos. Kaarik na tay balitok, wano karlas anabatok, apagraywan day ti pusok. Gem uray no kasta, asawa ek
ida atua paraan anak jay ubing para awir jay bakbaket tila amkek nagpingyat da ngem uray no kasta di dako makagurguran daytoy kan adda parad na adda kan bugbugawan na seknana tay seknana Okay, so good afternoon. Kalagita dito po, Balasyo taon, Dr. Emily Sipagan and Kapsat Ron and Marivic Sipagan of Boston, Massachusetts. And of course, kalagita iso amin. Ano? Awan. Sige, we're talking basa about me. ditoy. Go ahead. Kuna na pa-shout out man mga idol dito Santa Lucia, Quirino, Isabela, The Princess Taliedo, ken Lakay Konoli. Madamang agdingdingag the programa yo watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Agyaman ak mga idol from La Arni to Minas Taliedo. Naimbag nga daw yung idol from Maricar, Pinaribe. Ken ko naman ni Michelle Mauricio, idol Mark Ken June parikwet. Pagritman toy naggagat a barangay officials mi idadalwan ni barangay Captain Elmer Magalad. Ken ti pamilya Mauricio ti barangay Del Corpus, Cabatuan. Stay safe, stay at home. God bless us all. More power po sa inyong programa. Yan, nagyaman kami. Kanembag gablom yamin dita, Cabatuan. Okay, hi mga idol. Paplay naman po ng sisiwit. Salamat po from King Obaldo and Ferdinand Maisi. Pabati naman po mga idol na nanonood po. Kami lagi sa inyo. Dito po ako sa Taguig. Ferdinand Maisi and family po, Taguig. Ayan, pa-request din po ng kantang sisiwit at sabon. Ayan, and Ferdinand Maisi at saka Mildred. Ako na katadula unay request na. Nagadunga ta. And Johnny Dalacanog. Nalpasatay din. Dalacanog. Idol play lang po sa request ko, 7 Sis Idol. Nagpapakinig po kami dito. 30 pieces kami, Idol. Po, Idol sa 92 FM. Salamat po mga. Manaje 30 pieces. 30 pieces na kami nakaduda unay. Diyos ko. Okay, Lauren Aligo. Happy Easter Sunday. Mga idol watching from Miefo, Hong Kong. Miefo. Hong Kong. Miefo. Miefo? Miefo. 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 Para-request idol ng kanta, Starlight Express from Leia Bugayong. And Starlight Express. wag ko namin ni Auntie Aida Pascua Clinton. Para-request man ating Tikas Makitam. And hello to Ate Ella Banadero and Auntie Mary Jane Padillo de la Cruz. Idol, kablahak man natin asawa, kauda mga mangmangan. Anya tikang kan namanang. Minumanong atoy. John Ray Plata. Jimenez ko na natutito kablaawa man tinaimbag aldaw ni bakit ko nga ni Hannah Lee Jimenez bayo asawa butog ti panagsalamat idol tito ko na naman butog ko na. And Delma Carino, happy Easter mga idol watching from Early Mart, California. UC California. What is that? It's very copyrighted material. Oh? Anong Yeah, it's okay. That will be okay. Are you sure? Yes, I'm going to be okay, sure. Okay, I'm going. Let me just splice it tonight. I'm going to remove the copyright content. Copyrighted content. Whatever. Okay, para di nag-request Tikas Makitam. Katsapi ko lang makita yung ako na kita isar-sara. Kas makitam bayati panagdenaka kas makitam adun naglablabasan ta kas makitam masapul ta tunggal maysa di kay papanan tipod mo nga ayan kas makita kas makita
nakapinpintas kalatan kas makita ag mauwi yung agpailakyan ka kas makita ni patay na't magsina di kay papanan ti pudno nga aya kas makita aglabas man ti adu at awen awan iti dwa-dwa taliawen da ken mas daaw ti balay gita adwa ket dumteng tu amay librot istoryata tapno maamwanda iti pudno nga ayan talyawen data Mukon, ti pasyaran gitatang nalagtan Lakat ta dumteng tu amay librot istoryata tapno maamwanda ti pudno nga ayan talyawen data tapno maamwanda ti pudno nga ayan talyawen data Song was brought to you by ACS